E whoringa mai a e lei loa le atua. E ke le kai e o lo loko Faafetai i le atua. Amen. E ngā kālau Faafetai i mea ia ke wa ai. Amen. E ngā kālau Faafetai i mea ai. Amen. E ngā ka whai lau Faafetai i tangata. E oi. Ai le o lau Faafetai i le atua. O i swila ke mi e pe ke selu ka ngaka. Yeah. Ai le kiki lau selu i le akua. Amen. Ai Faafetai ngir ka ngaka. Halu la so o whai lau Faafetai ka ngaka. Ai aru ka kālau Faafetai i le akua. Ngā kolua whai upor Faafetai uma. Yeah. Ai kele manga onga. Yeah. Wai vai fo tangata selu i tangata. E ke vai e o ki ngā inga i o le working o langa por kalama. E selu ai le tangata. Ka lo ilea. Me whakau waa le mga oi. E le lo le. Ke riso. So le mafuta lea o lo o whamanatu mai ai tātou. E le o tu la fo ina tātou e lea. E le tua. E le tua. O lo o mafuta mai pēr le tua. I taimi le lei, ma taimi le taunga le mu. Yes. O le tātou sawalinga. I ai whamanatu mai pēr lai le whionga lea le tua. O le Mafuaaga na e leun tātou fia Faafetai le tua. Amen. E o folo fatu ma fatalo fatu le nei foi tu la le so ongo tātou por kalame o le Lesona whawai moe. I so se paanga o mwhai o na mafuta mai. E masi fo i se tasi whatu a mafuta mai mo le teimi moa. E whao ati ati oe le ao whata alofa. Ia i le swafa manu malo i so keriso e talia ma le Faafetai ma le fia. Ia lo awoi mai le tātou por kalame le nei. Ia po o whea lava o loo e mai moa ma whaafongfonga mai mo mai ai. Ia ma lo le soifo mo ma lo le soifo manuia. Lange ma ia te oe le wole nei tu la ia mai toi whaatalo whaatu mau whalo whaatu. Whaatalo whaatu fo sunga Chris ma lo lawa soifo mo e lo sunga whaiaonga. Talo. A whtai o te mo fo ile nei lao tātou te whelo iai. Ma whaasoa le whinangalo o le atua. Lau whai tātou te talo o na whiangai lole mo le tātou Lesona. Amen. Faafetai le atua i le avanoa ma se temi whaapitoa. Ma tau te Mafuaaga ma lau fio ai maise o lau whanau whaatuatua. Ma tau te sue ina whaatasi le atua le nei Lesona. Mafuta maise o wala whaapitoa ono Iesu. Amen. Amen. Lau tua tātou Lesona o le Mafuaaga o le Faafetai ia mawiwi inga ia Talotaloga. O mei e ruapi o whaatasi ari, Chris. O melo le loto Faafetai ma le talo. Le la si o tātou wawa ai i le justu singa la apostolo Paulo. Wal baso len tā tō wawa ai i le mau otu i le tusi o Philippians tā upe whafo i upe wha. Mai Paulo i o tō oli o tō wheatu i o tō oli le li. Ia. Awai, o le mol tangata e Faafetai. E tumu le nganga Faafetai. O le tangata e ia te il melo oli. E le mwhai Faafetai tangata whau ma tangata ai u. Amen. 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 Al tangata fo le fia ma oli ma le nganga Faafetai. O tangata le tau tanoi tangata keusiano o nisi le wa ainga. O iei le atua le tangata. Amen. O le mol le nganga loto oli ma le loto Faafetai. Ia le la wha mafa tātou Lesona i le nei. I tu la, ia, ala watu le whaaloalo le usunga. E te ibua foi i le tā mau au tu. Ia, mani nei fōla sanga amat. Ona tā anga inole le tā Lesona o ne pu fo taimi. O le mea e afo e mawa e le oli le ama le Faafetai le tanoa i le apostolo i a. Ono le umi o le temi. Na whanau mai ai le oli ma le Faafetai le tautala e le apostolo a. Ule te tala noa le temi ua tolu sifuru tau sanga talu ona wala au Paulo. Sa. E le atua. Ia mawhetai iai ma Iesu le ala. Ia mawhetala i sao ia le atua. Iesu ia Paulo. Se ale mea leina e haa mai ia te awa. Ia mawhesiri ei Paulo ai oe. E tali mai le li oa o Iesu. Le aulo e sa wā mai ai. Ia maamata i loa le wala aua le atua no ofisiri po le mea te mana o te whaia mo oi. Ai o mai le tolu sifuru tau sanga o mawai.
o lai tu mau le apostolo pe ona fa malosi mai ai tatou io to oli le li so le o le mafuanga fa vaela o le ele nga ina Paulo ai fa adiali pe Paulo ia i tatou ia na o malava ma autu ai ana fa felo inga mana upu tomua i te mi malava e pe on tatou faitau ma tatou ai pe ia fa mai Paulo o la ona Yesu ke viso ia ma o le ona o te ona i le au pa ia o ia ke viso Yesu ia o dia fa mai le ia te o tou le lofa tu noa ia male manuia ia po le si fa liunga o upula e le fa Samoa o le tofi le mu mai le tua malo tatou ali o Yesu ke viso o le mena va e Paulo le moli mau o Yesu i lona soifua i lona maliu ma lona toitu e matautia so le la tau tala Paulo i alo e fo e lo tau tala Paulo i tangata na iai fatasi male au so i le teimi o le soifuanga male maliu male toitu Yesu ke viso sa la tu moli mawina la oli lea le oli lea i loa e Paulo mua awa e tatu te whelua i ma Paulo o lai matua i maele ngā matino matuanga Paulo e sawa ina le ia le afo i le tala le lei malona ia manatu o lo ia whaia le ngā rua ngā le atua ai no ua whitai ai ma le atua ia Paulo na fitua malama le o Paulo lea le na sina vaenga fo ila le la tu la i mai i upu ia Paulo la ta su ia e tau mai ele malama le o Paulo e awala na saunia le atua e vala awai ina ia ave ele fe au o le tala le lei la le fa ingoe tanto o le tala le lei o le tala le lei tumu oli a tau le tala le lei o le sanga o le fianga o le viinga o le Faafetai ono o se mea ua e vai iai tele i vai mua iai o se mea ua e maua tele i maua mua a lea rawa e maua ia mai tu mawai ia mawhai mai e la upu ia Paulo lea o lo to mua i nei tato Lesona o le vai aso nei ia masa wel ta mau na o le whai upu ono o le tuso Philippians tapo mua vai o mau tino le nei lava mea o ia na amataina na ngā ruanga le lei tutonu ia te outou e wha ato ina i lava e ia e o atu lava i laso Yesu Keriso. Amen. Ya, malo, Faafetai. O te lola la ta me i le ta vaenga mo tato whasoa i le ulo yaso. Ia, se i whaasoa ia lau sunga i le ta le sona i le mafuta i le talale. O le mafutanga lea na moli mau ai Paulo ina ua saunia e le atua me umalen fai Paulo ia Yesu ia anania tulunga e alue e afo i o ile mea lai e le tangata lea te talo e te alu e te fai iai o lewo o wala uina o ia ma la o awina atu o ia e faali e te ia mea whaapitoa e nate tau aveina ono o lo swafa lea lai e afo e tatou te talanoa i le mafutanga lea e mita i Paulo i mai Paulo o la ufa atonga ma le fia ia u te talo uma mo o tou malava ono o lo o tou mafuta whaatasi i la le tala le lei talu mai le ulo i aso wo mai i aso nei o tangata nei e talanoa i Paulo o tusa o tangata nei no na whana nau mai mata ape mai Jerusalem no umal Pentecosto. Lilingi mai e le atua le Yesu le mena folfoleina le tamai lunga o lau apostolo le afe lunga le tusa mal to se lau no se fulu tangata nei ai. Ia malato maua le me alofa le ngang pa ia malato tau tala i ngana ese ma hofo ai le ia le lalolangi le teimi na poto mai ai i uteia mai i tu malo ma tu nuu ese ai la unga i lola ia petelu ma lau so le e fe au le o tala le ia ma tupu mai ai la le amatanga o le venga o le fe au i nuu ese o le mafutanga la le fa sino ia le tau talanga la apostolo o le mafutanga fa atasi matangata uma nei leia na fa a upengaina i le mana o le nganga pa ia mfa mai i le polo inga Yesu i o to fa tali se o to mo le mena folfoleina a wad wi foi lunga ia te o to le nganga pa ia ona mo le o to le mana e fai e foi o to mo li mau ia ta o le mo li mau la le e fa singo ia ile
le afo ile oli o sanga o le apostolo. Ma fai o tuai le apostolo. O te mauti noa e au noa malo o maso salo. O te mauti noa e au noa malo o maso salo. O ia na amateina le ngaluenga di lei tonu ia te utou. E faa to ina I lava e ia. E o tu lava I le aso o Yesu Keriso. Leo o tu mau whaatasi e paulo mai lātou nei a wā o lātou umala nei. Na whaatau langa ofo o lātou o langa. Mo le aveina o le tala lei. O lātou nei o lea na lango ina ma avatu ia fisoani uma wha le tino. Ato ai ma le wha le nganga. I le mafutanga ma le apostolo. I le tau aveina le apostolo o tala lei no ese. O lātou nei. Leia tau tala e le apostolo I. Se o fai tau tua le vanga le mo le matili o le mele sau no ai. I le Filipi le mo foi po tolu le valu. Le Mafuaaga o le Faafetai o Paulo foi le tua mo Faafetai tangata ia. Mai le foi po tolu fa mai o te Faafetai atu I lo o tua I o manatu uma ia te outou e lea o noa la whaatonga ma le fia ia o te talo uma mo outou ma lava. Ono o lo outou ma futa whatasi I la le tala le lei talo mai le uro I aso o mai le aso nei ia le tau te mamla mo le kalesia le kalesia whaatu e paulo. Dioi. Ia whabalo whaupo e ono. O mauti noa le nei lava mea. O ia na amataina lea. Le sa tato ma outou. O ia na amataina le ngaluenga le lei to tonu ia te outou. Amen. E whaatoto ina I lava e ia e o atua I lava I le aso Yesu ke viso lono winga. Amen. O le mele le Faafetai paulo. Ia ua ia. Te lo teimi. Tātou te mawhau whau lele. Tātou te Faafetai le tua. Maola ta wale fau. Maola wale fau. Maola ngaluenga. Al mawhau whau o paulo. Foi lele ia pu e mai e tātou au mai moama le au whaitau. O mea whaatau e paulo. E Faafetai le tua o mea whalenganga. Amen. O mea whalenganga wha mai. Na amataina ngaluenga le lei tonu iai. Ia te outou. E wha ato ina I lava e ia e o atu lava I laso Yesu Keriso whamara whapoifit. Wha pei ona te tau ona o manatu I le nei mea ia te outou uma. Awa ua tu ina I outou I lo loto I lo nei no tanga. Ma lau wha tonu atu a toa ma lau wha maoni atu I le tala le lei. O lo to fusia whatasi I tatou uma lava mau I le lofa tu noa ua ia te ia. Amen. So ole whasoala I titi alea ale apostolo Paulo. Tātou te sivania. Tau te o I te tonu le Mafuaaga Paulo. I mea whaatau e Paulo. Le Mafuaaga le no Faafetai Paulo. Amen. E le o Faafetai a Paulo I ni mea fo I e whaale tino po ni mea le tau au si tātou. Le te Faafetai I le atua te lo teim. Tātou pi. Amen. Vai lai a Paulo. E se mea le e kami mai e le Faafetai a Paulo. Kuso mea ngai ka ua ia Paulo. Amen. E Faafetai Paulo I le atua, ono le ngaluenga le anganga o le atua. Le fai e te tonu o le, o loto le kalesia ma whau tangata. E a fu ai lo lato o la whaatua tua pea. Amen. Ma o lato whea ngai ma fupua ngama ma whatianga whaatasi mai. Wa le fai mai to te whaasoa whaatasi mau ti ngalo no minga. O la fo I ei whainga tāla e ui ei le kalesia Philippians. Amen. E pei fo I ona whalpui ei Paulo ia ma tusi mai whalpui. Le ala e tala no mai Paulo I ko inga mawhau ngā mana mai sete nā. Yes. E le Faafetai ona o Ono whai le le maua atua se mai, mele yes, le i foi le molo ainga wa mau se me manuia o lo ainga. E tala no I manuia whale anganga. Amen. O manuia whale anganga le tala no I Paulo. Yo, e tāua wai o le Mafuaaga nā le o le loto nā o le Faafetai Paulo. Ona le I loa I Paulo. Ana le ngalua ina I le nganga o le tua le suinga le I o langa o I lato uma ia le lato te au na whaatasi. E le mawhai e lato ona lato whaasoa le manuia whaaltino. Yes. E lango ai le ngaluenga le whea lua I Paulo. Ato ai ma le ngaluenga le whea I uma le au whaatutua. Amen. Ona it costs material things. E lato te o ai e whailta le awa lato wa ai I le whaatinonga e Yesu. O le ofo ina mai o me uma peo n whamai el tato le moli mau o le fionga le atua e tato. Na whaamati waina o ia ono I tato. Longo wina na sau Yesu e whaari mai I tato. Se whaatau waa uma me whaaltino ia tato te emphasizing al te lo teibi. O le tāua ia tato I loa. O me whaaltino la ia. Will live na uma o na ia whamanuia mai ia te I tato. If you have it,
a o na e li ua ma e loa le loto le lofa o le atua mo oe ma e lango na ilo o lofa mo leisho uso a tangata ni o lato maua la le afo i le nganga fou le o le atua le o sau Yesu e whaali mea tātou lena le iloa ia tātou mai a atamu ona tātou iloa le wha o ngā mea wha altino material things become then an instrument rather than a reason e tātou te wha maulungai pe tātou te fia tangata ai pe tau wha iloa tuaini o tātou le lei fo le as if o mea nei na tātou maua so tātou malosi. Laifa mai le atua. Ele ai o mea umana o mea na o fo i nātu i ate o tau. For you, in the fine become instruments e whaiela o tau ngaluenga. So the inner work, le ngaluenga la le wo maua e tātou e ala le whaatutua e Jesu Keriso man mea lofa o le nganga pa ia. It makes amazing changes. Whaiei on whaatau waa mea ia i a tātou, o tātou le mai tauina la mea la ia le e tātou te watu whaatau langa ofo. O ngā langa o lea o whaatau langa ofo mai mea sirisiri le langi mō tātou. O lea fo i lau o tātou li liwatu. Ma whaatau langa ofo mea sirisiri o mai e le atua mō tātou i lale tino. Ina ia mawhaiei on accomplishing a luenga le atua i o tātou tangata. Ma liu ai tātou ne ia tātou maua le mea alofa whaalea nganga. E tātou te matutua ai i le matua le e whai mai paulo e a tātou o matua le fua ato toa te ngata ia Jesu Keriso. Le ato toa la na e mwhai e on tātou maua le nganga ala le o paulo le whai mai paulo i nai upu ena nei whai upu ena whai tau whai upu fitu. Wha pe ona tau ona o manatu i le nei mea i ate o tau uma. Wa o tu i nai o tau i lo loto i lo nei no no tanga. Malau wha tonu atu. A toa mo lo wha maoni atu i tala lei, o lo tofisia wha tasi tātou umalava, mau, i le lofa tu no wea tau, lo wea lefa mai polo, e oa i teimi o te awa o to e te o tau, e leo esi o ko ki ngase loko. Awa o tu e te o tau lia o ngā whaingatā, ono ni o tau winga i tau fōlinga mai o tau whaitaua tau mea e wha aru mo tala le lei. O tau lea whai nei, au tau talia. Aisea, langa tau te iloa mai eile no tanga leo te no tiai, ile tala le lei. O te leo ango ho ia ui nā mea. Leo tu ai mea, tau ele o au se tangata vai, ele o au se tangata mativa. O au le tangata malosi. Io leo o whao ngā o ele tua le tūlanga o oa i lo uola. O lo tino mo me to tino umo o ia tau. O wha mau ona oli sanga o ia tau. Ono ole ngā luenga o wala waia o ele atua, mol wha au lainga o tau, i lale nganga, aile i lale tino. Ia. O leo pule e o te mna e wha mawha i aile i wha umale, le mea so mo mwole. Leo pule o mafutu whatas. Yes. Le wha mai wha upule e tolu male whafa mai. O te Faafetai lo uatua i o manatu umai a te autou, e lea o noa lo whaatonga male fia, i au tatalo uma mo autou malava. Whabelo whau poe lima, ona o lo o tō mafuta whatasi i la le tala le lei. Amen. O le upu le whata ua i le asole o le fellowship, le mafuta whatasi. Ia, le ala e oto mai e paulo le amatanga o le lato mafutanga. Sa mafuta mai ai le amatanga. Le o mai le taimilea. O le ai mafuta whatasi. Tātou awaila i le wingo upo paulo. E tā ua i le loto peone sau noa le whai upule fitu. E tā ua i le loto paulo, le mafutanga le matangata o le atua. Amen. Mantua leo stau langa si, e ilo na la eilo na ufatfata. Ua ia maa tā ua sumalua i le e fota. O le whailonga o le mafana o le mafutanga le atua. Amen. Pe te ufatu fo i le atua ia ona tangata. Amen. I tua inga sumalua i Israel. Yes. Ele tu tua ai o te teule le vao o fatu malo mama. Yes. No winga e pele i le atua i on tangata. Mai te va ile atana le mo moni mai le apostolo Paulo. Ono le kalesia sa ia fa vaina en tua pele ia te ona mai le Paulo mele ma vali e tu ile ata. Le maftanga ma ke riso Yesu i le langi. Mana tu tatou pulvanga le langi. Amen. Le whaata mai le ata leo leo staulang sili
ilona e fota lea e maa o itu ai ngas fuma le lua Israelu o lona winga o le fatu sa fo ile o tatu o stelong sili lalangi le fasino e Paulo ia ia Philip amen e matua pele ile atua ona tangata e ui le tofo i mafatianga mafainga ta i teimi sauanga sa fianga i male kalesia ile teimi ai o loo mafana le mafuta o le atua mo tangata i lona loto amen malona fatu amen ele o tu la fo ina ele atua ia on tangata so le mafuta fatasi le wala upu ele ni le fanga i le upu lo kinoni al maftanga le tano i ele le apostolo Paulo il mafuta fatasi o tangata o le atua ona o le ata lea o le atua mo on tangata amen mana tua la ungo tato Lesona le kwatare nei o tu o le tu fatasi o le langi ma le lalo amen ma le lalo langi ya Kristo so le mafuta lea o lo fa manatu mai ai tato ele o tu la fo ina tato ele ele tua o lo mafuta mai pe le tua i taimi le lei ma taimi le taunga le mu yes o le tato savalinga i ai fa manatu mai pe la ile fionga le tua o le mafuaaga na le tato fi Faafetai le tua amen la ngol vanga na le e fo e fa mai le fa umanga o lo tala ele ngate le vinga mal Faafetai le maftanga la a le talo io o vai tatu te le o te talo wa o le kil na o le sanga le tatu tatu te le o te talo i se tua e le so i fua o le o tatu te talo i le tua pe o le tu o tatu sfu waso le i nei le fe ngai le tatu o le tatu te talo i le tua na maliu na ot o so to tu o so i fua o lo ola pe e le to i oti lava o lai le langi na dua ile langi mala na folfolanga e tato fa tali si o to mo le mea na folfolina wa to mo le mana la na le tau fia ai le maftanga le ale no fa ona on sa ia mai tato le tau e fai ile ngalwenga le tua we got to count the cost ia le la le vainga le mo tato fa so fo si vai ia malo le la ta me tu le mana onga mo tarsanga ala apostolo Paulo i mole e kalesi Philippina e mo foi pe iva suma tasi si le ta fai tau mo tua ia ima ta fa so mai ia amen fa mai la le tala le a Paulo o la uta talo fo ile nei ia fa tu putele ina pe lavalo o to lofa ma le lo le a to ma le fa uta uma ina ia masino ia te o to mewinga ese ina ia vea o tō mai fa maoni ma le tau leanga ina pe ao i laso ke riso. Ia tu tumu o tō i fua le ami o tonu ma ia Yesu ke riso ina ia vi ia ai ma fa ne ina ile tua la sau duanga le vainga. O le vainga la le leo tato titilo nei e fa tauanga i le tatalo. Ia lea lae fe bai le apostolo ia fa tuptele ina pe lava lo o tō alofa. Ma le iloa lei a toa ma le whaatua tua uma. O le whaatua tuanga lea ma le iloa lei lea o lea na au mai e Yesu ia tātou ia le mea lofo le nganga. E leo se mea o lo ia tātou. O le mea sa le ia i tātou. A o lea ua ia i tātou ona ua ngalua ina i lea tua i tonu ia i tātou peo na mai e le tātou mau of tu. O ia na le na amataina le ngaluenga le lei i tonu ia te o tonu na te whaatua toa ina. Se ioa ele aso o Yesu ke viso. Ma le tupu mai ai la le vaenga lea o le afo i o le tatalo a Paulo. O le tatalo la lea Paulo lea e afo e tatalo i mo le au uso lea o lo o tau e tatou i le mafutanga whaatasi le tala le lei. O le tatalo i ne ia tupu le. Ia le afo i le mala malama le lei o tatou i ne ia masino ia te o tou mea winga ese. Ina ia avea o tau ma e wha maoni, ma le tau leanga ina, pe au o le aso o ke viso. Ia tu tumu o tau i fua o le ami o tonu ma e Yesu ke viso. Ne e vi i ai, wha ne e inai, le atua. Ngā ruenga ia wha pitoa o le e afo e whai e le nganga pa i e tona. Le lai lo e Paulo, O le ngā ruenga le tasi o le whai e le nganga i tonu te, o le fo e whai e le nganga i tonu o le auso le e Philippi ma fai ai e tangata Philippi pe ona ma fai uma e tatou uma e o mai au ngā tupulanga nei ma le teime o Paulo ona tatou maua la le afo i le mafutanga le o le afo i o le so tanga ola ma
ma Yesu awai pau nau le awala e mawhai e ona tu mau tātou i le ngā lue ngā le atua awa o lai tātou te loa o tātou fo i lea mafutanga whaatasi ma le atua ma ke riso e au fi ai ma whaingatā ma ti ngā e tātou te ui ai ai tātou te le o to mumu ai pe tātou te ti ngā ai pe tātou te whaavai vai ai fo a o me ia o le ea fo ia ia te talo ai la paulo ina ia tupu atili a tātou le iloa le lei o me uma awa o le tua le mai ele nganga na le tātou iloa nei mea mana mana onga ia l'apostolo Paulo mua ia whaatupu te le ina le alofa panga ia ka kalo sole awa e kuksit fia o le isi le Mafuaaga ia lai on le lotu o le atua o le isi alofa wa le isi alofa al mele tupu o le mele le alofa me tupu o lo nuinga ele te mi o ile alofa tatou i le matua te tau na ile alofa fa le kirisiano amen la so wa ile kale isi ni te mi wa le isi alofa po wa matutu po wa lu dalo o lo na mi fa su o lo te wivi le kalesia e fa tawa nga ile fa tupu no le lofa ai Faafetai ile tua ono lo yai le ngalwe ngamana le nganga pa ia lo fa tu mawinai ia tātou nei e fo e tātou te loa le tau le le tau le lofa langa e mawalunga le tau le lofa na fa tau le maliu o Yesu o soifua o le tua soifua na fa tau le lofa mo tātou le fo lau tātou va ai ma mawalunga e a tātou ia ti ngā e tātou te ui ai e alaina tau pēl tātou lofa awa o te apolo e ngalue mai e ala i o tātou uso Mafuaaga i tono le kalesia malangaluanga e tau o sofa i tātou i teimi uma e ne ia tau whawai tātou mai ro tātou olofa o le mele o le e te talo ai polo e ne ia tātou tupu i le alofa la ea ma mawhai e ona tātou tu mau e le fina ngalo le tu. O te talo le Paulo te manatu e tau whata ua le kalesia. Amen. O te talo fo ele tau tatu te talo ai mo isi usua e kalesia. Amen. Ma le kalesia ale atua. Mo mua ia whatuptele la lofa i tonu a le kalesia lua. Ia tuptele la mele fe mai Paulo ia maram lama fa mai. E a fo nei ia a tuptele lofa. Ma le iloa le lei. A toa ma le whautauta uma. Amen. Aisea, ina ia masino ia te outou mea winga ese. O le whaperetania leo te iloa discernment. O le discernment o le itu ai ngā iloa lea e te iloa mamau atu ai. Mamau, yes. Le mea po ilea le lei ma se mea le lei. O loa ngai mai. O le makua mga mia le kalesia mene. Nā so sirwhia ei. Amen. Nā mia e tai o le kalesia, nā mia e tangata lotu le discernment i le teimile nei ona le sirwhia fo ila teimi o le unga le utato iai. A upo tusio mātai rom tau pa lua sumal wha. E to a tele atu tangata whaseina nei lo tangata le whaseina. Amen. E ala le whaseina, le eise discernment. Lua, e mna mia fo i tātou le discernment lea e tātou te iloa ai ona tai le kalesia le me tau nei ai. Ale i lau sunga toi. Moni. Wa le whai mai, ia masino ai mea ese winga ese uma. Lono winga, ye se me tula mai. Wa e loa. Ye se mea fo le tupu le kalesia wa e loa, wa levona e loa, wa levona e tapena, wa levona e sila fialanga, wa levona e te talo ai. Amen. Ia te talo fo la tātou, wa mea le tupu i o tātou e kalesia ma tangata lotu. E le ai se poto le ai loa ai, e whautauta, e loa ai fuafua le lei, e whaatau le lei, ia ma le whaatataunga le soifuanga i le kalesia, ma le tuputupu le kalesia. One thing is to have your spiritual life, and another thing is to have the spiritual discernment. E te loa ai, ia le me ono la matia ai lo soifua whale anganga ma le kalesia le atua. Amen. So me lana le mna mia Paulo iona tangata i le kalesia Philippi. Ia i loa langa o le kaimilenga kaua makai loko le skawhengo fie. E le whaingo fie ma taunga maalia le kalesia temile. Tele le lui ma Faafetai. And so, mai lawa na temi o mani temi.
E langa e maka ika le kia Apolo le kalesia. E lu ia fosu wat kia Apolo male kalesia. O le mele kau ia kako. Kau ini mele kau discernment. Lo sunga. Sao le. I o desi mea ina ia masino ia te auto mea winga ese. Famele. Ina ia vea ai o tau mai fama. Famaoni. Malele tau le ngaina. Da o ilaso o ke wiso. Ia, ma ia tumu o tau i fua o la mea tonu, ma ia ke wiso o no inga e te taona taua mea tonu ina tātou i le a mea tonu ke wiso. Amen. E tawana i tātou i lalo le pūlenga le ngangapa ia. I teimi uma. O le fisota inga ola le ina na tāua le te talo. O le tangata, o le au auna te talo. E le au noa pe on whamatale polo. I le ngata i lau te talo ho e ale i o teimi panga noa na o e lava ma le tua i te talo e lava i le mea lilo mo lo potu ho i le o lo sisila mai le tua. O lo te talo i teimi uma i le au noa o e whelua e o le teimi o laito te whawhia ngai ai ma lo tato masani le o langa i le tato whelua i pēi i ngai o ingo le aso i aso whaiso. O i nāla e luluti ai le ngaluenga al ti Apolo e o sfai tato. E tato te lo loa tua. Ona lenga lai tato te tape ina le afo i le matafa i oi le nganga pa ia le e whai mai e sui a tato. Te talo tu ta mai a wina mai le nganga pa ia. O le tupu mai ai le upu moni. Na tai tai a te o tau upu moni uma. O lai tu tonu o tau e o le wha vau. O lai nga lua i tu tonu lo mafo whau e wha manatu mai a te o e a fionga le atua ma le amio e su na tato wa ai e na ia onsa ia i tato. A o tato wanga sala pea. Pa whenta to le onsa ia ia tu langa vai o tato uso. Pe a tato te le vai le wha o Yesu. O me piru siri ngana tui ai loto le au so o na walato wa vai le i fofonga alofa o Yesu pe vai i petelu por na vivingi ai le boa e wha fiti wha tolu petelu ali li watu petelu ala e wa mau fofonga o Yesu i a petelu wha ali mea petelu. You're okay. I got your back. O te i lolo vai nga. Au lo ia te au lo marosi. Wha tua ia te au. A wai fa penala le rofa le na fa Yesu ia petelu mulmuliane no o lato to fe lo ai lungo o le vai fo le ma ai fa ta se te lo fa te wa ai lo fa le te fa fanga la fu ma moi fa fanga ma moi fa ali o inga mo wa mio i le maftanga fa ta si male uso o boto te le on sai io to on sai io to fa pele le si a lo fa le si ya sa ili le si le me sili mo le si ai o te sa ili ai o ia le mea na mo e walanga o le mea na o so tuail na lena na iei mua ai le i tu Yesu ai no umal tu Yesu ma ilo e la so o e mata utia le rofo le tu ia o ai lo le fa fonga le o te na fa umata fa so le tatalo po mana onga te talo Apolo i lo fa pe atu i mawai wai o le fa upo e valu o sumatasi le fa ta wo le vai ngano tatu fa so le so le e fa ai u fa pe le fa talanga Paulo i ana mana onga talo moa ia mo le lo fa tu te leina loa ia mo le e le poto ma le tamai ma le uta to fa ma mau o le to fa ma mau le mana o Paulo fa va se tanga to le kalesia e tauna to mai ma poto e lo atu me i uta ma le tō wha mau. Ia, ma le whai mai ia awani ma tau leanga ina i lātou. Ia maua lātou le amio le lei. Awani tau leanga ina i lātou. Ia, ma le amio tonu la mafua le amio tonu i Yesu Kiriso. Sau lo ma le whai muli lea whai mai. Ina ia vi i ai ma whane ne ina i le tua. Amen, amen. So, o le aunga o nei mea uma. A tali mete talo le atua i mea nei, mana onga nei mei Paulo. E vi ia i le atua. Amen. Ma le aunga leo le tātou whaasoa le neva yaso. O vi inga, man Mafuaaga o vi inga ma Faafetai le atua. E ala na vi ia ma Faafetai le atua. Ona ua, maua le alofa, maua le poto, ma le tamai. Ia ma tau le leia tangata le kalesia. E le tangata fo ia ma tau le ngaina. Asa i tā me ia tu le aso le so ai fa mori kris la sau noia i le va ia tu i le spiritual discernment le po le fa taunga le lo le nganga ia o le
Ya. So le mane o le atala e fa ngai polo I foi upu ia mai le sfulu mai lua se tau la sfulu van. Ma fa matala e polo e winga e lua la e afo e mio ai le maftanga le ara uso le vengo tala le o isi e la to te fai ma la to iloa. E fa te tele nai le pupu nga polo. Okay. Le winga la te la le fa upu nga polo o isi fo I wa tala ia ke riso ma le mataua. Mataua lava ma le fina o vale. A isi wa tā lai le loto le lei. Amen. So vasenga na e lua le i tātou te biu ma. So o isi o tātou le tono le ngaluenga le tātou mafutanga. E fina o vale. Ia o tātou la ele on sa I te tātou I le tūl na o tātou auso. But the reality is it existed tono le tātou mafutanga. On tua telea. Le amio lea. A le amio le tau mai ia tātou le stepu po le maulunga lai po ia po le fua le fua le tupu lai tupu ai le tangata lea ele va pela o tangata lea o e kiselo na fa o tanga al tangata lea o lai fi nau ele vai inga lea o le tino mama waila le mea le fa mai po o le fi nau vale po le matua ia le e afo e tautare po le isi o le loto le lei so le fa na unga la o le apostolo ele mana o le tatalo le tatalo ai paulo mo le ekalesia ma le mafutanga le ekalesia e nei o tatou mo le nganga le a wa fa mai le fa unga o upu na paulo o le nei pe fa pe fea e ui lava I tongo fiti uma pe fa tanga fai pe fai ma le fa maoni o tala I natu ai ke riso o le melea wo oli ai e moni o te oli ai lava so le wa highlight e paulo po o tawa lunga e paulo I lana whamtalanga le whai upu le se fulu ma le vanu. Ia le mea o tu maua I pēa ia I le oli lava lea ono o ke viso. Le tātou te vai e pēa I tustusi ngā paulo ma tātou wafo I mafuta whaatasi ai. I le mana o le tala le lei. Pēa on tātou I loa. O le whaalangolango o tātou I le tua tātou te talo e le au noa. I le mwhaini tātou o le upa ia Yesu le Ioanes fuma lima a noa mauto te le mwhaia se me tasi. So se isi o tātou e tamu whai e whaatino le ngaruenga o le tala le lei. Ia e afo e so tātou maa losi. Ia o le iunga o le vivesi ai o le tātou mafutanga mana uso. O le sile na mea le o wa ai ai te mine nei I le sunga Chris. A whaifu whawhawhonga mai ia e le ngato tangato le karisia lawa ia. Au tangata Kirisiano ino nau te lenga. Yes. E pe e fia I tangata e o mai e fia nau lunga le. I lunga. Te whailangi. O penga te whailangi. E whailua ele poto ma le tamai o le isi. So le mea tonu ala le ta o le wha mai paulo. O I la tau I e whaia I le whapetania le. Out of selfish ambition. Yes. O mo fia lau I loa ma le fia. Tautaua. Fia tautaua. Yeah. Our na Mafuaaga na ina fai ele sia wori ia le melia. It would take advantage of vanga fat pui o Paulo. E fia la wilo ai. Ia mela nga ka o mole matau a mole manat fa pito. Ai le o fai se nga luenga le ma se loto le lei. Amen. Ale mele e fa manatu e Paulo ya tatou ile avenga o le tala le lei. Ele fai ai so fina vale ma so fia poto. Amen. E pe o mele wa e ne vai te mia ta roi no le tato ye te mo le unga ya ele me fai on ta fia tanga o le pa fo e pule ha u ya o le ta tele da o pule tanga tai la na fai talia ya lo ai ele o ma ngafa I virtues yo tala le tau fai Paulo e mai ia tato male wing o le tala le ya e tau na tato fa so le finangalo le tua ile awala e nofo le leia I matangata. Ia ma atangia ele moni o le whakerusiano le tautana noai. Ai lo le whaasoa ho le ilo atoi te fia poto pe te ilo atoi o e a mama. Ia, a se lapta inga mo tātou. Ia, o le a si ita whaawota whaasoa I le vaenga le au fua o le tala le lei. Amen. E iei fua o le anganga. Pa ia, a le a ni me ta o fua o le tala le lei le tala noai Paulo I le kolose lam ta upo e momua fo upo e tolu o le vatu. Ia, o fua na e tolu na e amai na e tatou o le whatu tua o le alofa ma le wha moe moe. O fua na o tala lei, o le whatu tua o
o le tonu le i le whaatasi mai o le atua i a tātou. O le tonu le ua wala wina i tātou e le atua ni i tātou mafuta whaatasi mai i pūpua ngā o le ngaluenga o le tala lei. Awa o vai teimi e tātou talanoa i se i o mai ai vai teimi nei le la tātou leu tātou e tātou a ngai atu iai. E sa wā ina le tala lei i teimi uma o na langa e upuia e te ngata le tala lei pe a tātou whaatua i a Yesu. Ma whaatanga i a lenga pa i e whailenga luenga o le liuo i tātou mai le te ngata i tutonu. O na langa o ina e matain tātou whaalongo i ufo i e se o angelu kele le te ngata. Ia po o fiami o tonu po o tu langa whaapena po o langa whaapeina. Ia matupu mai ei la ia moli mau fo ia pa ona pa ul tangata wa o la te me pa ul tangata fo le la na ma lo si fo lingo le fa le nga ia wole uma fa tanga fo ia fenge la o ia le fenge o ia le ma lo si ia ole fa tu le te uta lai paulo ia o le fa tu mau ia Yesu ke biso e na te fo ina mai ia te ita to le ma lo si ia so fa iso ile baptisongo le nga pa ia em fa ina fa tu mawina i tatu le le tatu talo le au noa wa au noa mal talo le fen tupul tatu fa tu o le lofal na o le tua le wa lofa mai ia te tatu ma tupu ele tatu fa mo so va nga na e tonu le mai e o fua mol tala le e tatu e tatu mai tawina le ngata o tatu lava winga ma bio tupu atili fai pe ai tatu te mai tawina i iso tātou soa tangata. Amen. A fuala i o le tala le lei lefa me bafuena vivi i paulo i le atua. Amen. Lono winga o le fatua tua o le whamoe ma le alofa. Ioe. A whape fua mai fua i o le tala le lei. E vi i ai le atua le kalesia. Amen. E vi i ai le atua le kalesia. Mai o leisi le mafuaaga. Ia o le vivi i o le apostolo paulo i le atua pe ona e whaasoa. Ia o le mta o fai upo e lima le fa met le Colossae mta upo e mo la sunga o le o lo tusi me polo upo nei o le fa mo teu mo to le langi o le so mal anga i le vaenga ma son fa te tonga fo i le mo tangata tatou personally la se fa te tonga mo tatou pe tatou mamla mai le vaenga o manino ai o upu ia Paulo pe on tatu loa mai il tatu autu mai an tustusinga umala e fa sino a ia Yesu o le fa mo la te u mo tatu le langi o lo tatu fa tu so fo la na anu Yesu ma ve le langi le no ne ia to tu mai ona o to tu mai nei ye o ti mal tu ma mo na fa tu fa tasi mai tatou pe fa mai le ro mai ono e pe on tanu fa tasi tatou me keriso e fa pena fo on tu fa tasi mai tatou me keriso le ala o afio Yesu le langi ma vina tu fa tasi ia te ia lona tino tangata la ea tatou nei le ala o ele tatou fa mo ma tatou ma fa iai ona tatou uia ia fa ingata ma tofonga o puanga o sawanga e o ai loti ono tala lei ono o tātou wha moe o lai o te wina mo tātou e Yesu lo tātou nofoanga i lona malo e wha mau ia ma nei lo faso mai o leisi lea leisi lea vaenga e tātou te ilo ai ia o mea umai e whai e lea tua me umai whai lea tua mo lana e kalesia ma tātou uma e leise mea o ilea e whalea o ngai, mai leise mea e ngata i lalo nei, o lo o iei le whamoe moe le atua e whaatasi tātou, le lalo langi male, le langi, ono o lo o iei le mele o tāpena e le atua mo tātou whamoe moe iei, o ne ngata i lalo nei, tātou whamoe moe nga. Le la tā o me lo rangun modi, o le mana o te talo sanga po te talo. Ia o le asau whaasoe le vaenga. O le sidea ata e whamanatu mai le nganga i a tātou le a whai fo le na vai e a kopo. O le so tanga ola o le tangata ma le langi i a ngelu e whewhe wai le a whai na vai e ia. Ia e fo e a kopo le fo i lan to whetala e su ia e fo i le so o fo i le na o patol mai. O
Mai oi na e fatu tu e te no fatu e te oi no vai a oi la lo mati ai le watu Filippo e vala au oi ia o te fatu e te vai foi mesi sili e te vai foi a ngelu o lo e mai foi i le langi o so tanga ola na o tanto ma le langi o te mi uma e tanto te ola ma soi fuai le ai ngata i le langi e le o tu noa e le atua le ai ngata i ia sawaina i le sawa le fa atua o ina ma le fa tapula ina al ti Apollo ana tu e le atua le ti Apollo i lona fa italia e tato ti tinga ina pe o le ata le na fa adi e le atua i le tala o ia iopu e le sau o le ti Apollo no o faile le tua inga te Apollo i le atua i lona pui o le tangata ia fa mai le o te Apollo i le atua ia alu e faile mena te mna oi ai te le avelo nola ia sau lo le fa ali le matau tia la o ngā ruenga al ti Apollo fain fai atato fa penale si la le langi uma ma le atu lau i le lau langi titi neolo o tato wa ngau e o mai le so o lo o matua panga tia i tātou i ngā luenga o le angasala al ti Apollo mana au, iana te moni. Awa e mano le to tele o le vaenga la ia, e to tele na wa, a o anganga. O lo o so fai i tātou nei o lo i le tino ma aso uma i le malo lo, o le ise mea, e matau tia mo li mau o tangata i aso nei mea o lo tutupu i tutono a inga ma o langa o tangata te i to tasi. A o ia me uma. E tau mai a tātou, o le tātou so te inga ola ma le atua, o le tatalo. O le tātou tatalo langa lae e nau le atua e fua i mai a tātou le malosi le maua i lona mana. O lona nganga pa ia lea, e le tātou te maua ai. Le malosi e whaaloto tele ai tātou, ma whaatu mau i nai tātou, o tātou whea ngai ai, ma whainga tā uma ia, mpupua ngā masa wanga ia. Wai leise mea tasi, o le o langa le nei. ele o tinga i nei tātou. A o mea ia le, e a fo e a leo no mana o polo i tātou i loa. Ina i tātou i loa, te talo mo o tau taru le aso no o whaalongolongo ai, ma te ai oia tu fo i ina ia a tō no o tau i loa le leo lona fina ngalo. Na wā o le kil na o te talo. Ina ia tātou i loa le leo fina ngalo le tua, i le poto, uma, ma le a toa ma le mafau wha le nganga. Ia o tau sama wali e tusa maleri, ini e fia mai o ia te o tau i me uma, me o tau fua mai ngā ruenga lelei uma lava, ma ia tupu pēlo lo o tau i loa lelei o le atua. O le ola e whau foi le nei pēlo upo e Jesu, ia lato i loa e le atua moni, ato ai malene e awina mai. O le loa lelei o le atua, o le whaivala nā, o le so o Jesu o vala aue, o wala wei tātou e Jesu ni e tātou watu i a tēne e tātou i loa le leile atua. O le tātou i loa le leila o le atua. O le tātou so tai lea ma le atua e ala i le ora te talo. Wa o mai e tātou e Jesu wa ana le sau i Jesu e whaali a tātou le. Ia le tāua tele o so tai ngaola la e tātou tele ro foi. Na leina na haungangi na uso. Wa o mai mātou i a mātou i loa te talo. Ia na wa o le wa fa mai Jesu o tele isau a u wa loto no usau no le fina ngalo le tama o tele isau fo e fai ase me o te loto a ai o me uma e fina ngalo el tama o te faia o me o te tautalai e mai el tama o te tautalai so ele ise me tas o lo tanto soifua mo lo tanto wola fai aso fai so ele mai le tua pe fai o le tua tanto te ifo ai ma tātou avatu i ei le pūlenga o tātou loto. E fio foi oi, se vanga na e lawa e whiriwhiri e te tu atu te Apollo. Ia ora ese le ia ole. O le afo e o le pūlenga e te ola i lalo. Ai uia e oa e na fo i tūlanga o lo tu atu te Apollo. E whai pē le tua le avanoa. E lave ina mai el tangata. Walu ese mai e whapena. Alo. O te lolo matale sone le on whai unga. Amen. O le vanga tā ua lea i le tātou wawa i wa le Mafuaaga e leo na Faafetai le atua. Ma vi i le atua i Talosanga ma Talotaloga. O le tele ia. Tele i o Mafuaaga. Le ua tawa ai foi lai maui e mai i tuso Kolose ma tuso Philippians. E pe e o paraleli e o whakasi uma
Amen. Le mafuaaga ia wai e fōringa mai e mua i tusi nei a Paulo. Le faafetai ai le atua mafuaaga e leno faafetai i le atua. Toe au mai ma le faamalosinga fo i le ina ia soifua maola i le ekalesia. A fua mai la fuana ona matuavi ia i le o le atua. A pela ona faai oi fo la ta faaso i le. Fo i le lango ai le mafuaaga o le tātou o la tatalo ma le faafetai i le atua i le au noa. Amen. Ono mea ua fai e le atua mo tātou. O le mea sili a ui e le lau awa ai atu e le whaenga le whai po whai o tā Lesona. O le iloa le leo le atua. Amen. Wa le mana o ngana o Paulo le avatu tusi o Kolose. Le fwina mai tusi o Philippi. E fwinga mai a e le iloa le le atua. E ke le kai e o lo loko whaafkai i le atua. Amen. E ngā kālau whaafkai i mea ia ke wa ai. Amen. E ngā kālau whaafkai i mea ai. Amen. E ngā ka whaelo whaafkai i tangata. E oi. Ai le o lau whaafkai i le atua. O iswi la kai mi e pe ke selu ka ngaka. Yeah. Ai le kiki lau selu i le akua. Amen. Ai whaafkai ngir ka ngaka. Halu la so o whaelo whaafkai ka ngaka. Ai aru ka kālau whaafkai i le akua. Ngar kolua whai upor whaafkai uma. Yeah. Ai kele mga onga. Yeah. Wai vai fo i tangata e selu i tangata. E ke vai e o ki ngā inga i o le working o langa por kalama. E selu ai le tangata. Kalo ilea. Me whakau waa le mga oe. E le ilo le atua. Amen. Ole mele ua ai atu e ta whasoa nei pe a un tau whai uma le nganga o le tangata whaafetai i le atua. E ala no whaafetai i le atua o mua nei loa. Ne me sili. Because o le loloto lo na sila fia ma le loa le atua. Amen. O le tau fo i le tatou whaafonga. Te le au teimi. Ia e po mo alo tatou mafuaaga whaafetai i le atua. Ai ao ni nā tātou malamalama i whaamanianga, whaaleanganga le atua ia tātou. Oh. O le whaotanga ai Yesu, it's way, more than enough. Amen. Pea e malamalama i le whaotanga Yesu mo e ma. Yes. Amen. I ngā ruenga o lo whaia le atua, le teimine nei le sustain e lo tātou wola i aso whaiso o, malo tātou wola whalenga. Ai malamalama i mena. Matua alo loto alo si le fia mana i loa le atua. E whapena fole e te ono e whaafetai. Amen. E te talo, e tele lau te talo whaafetai. Amen. I vaenga loto i o le tala lei. Ia ai o whaalongo fo ia tele o talo. Tele whaafetai me le anga talo a whaafetai i si mea. A tele au talo whaafetai e tato. Ia whaafetai e ne mea whaafetai e ne mea whaafetai e ai mapai mala whai. A le te talo whaafetai a tato suela le apostolo Paulo. E se me whaakai Paulo, e whaakai i le rofa i langa e kalesia, whaakai i mele le rofa i langa e kalesia, whaakai i fōr tala le le rofa mai langa e kalesia me umana. Amen. O tau na o tātou. Amen. O le Lesona ni, ia o tātou to think differently. Mai le mawhau tā tele o tangata. Ai tātou mawhau mea ia o tātou le tuspa ia. Ia tātou sawa vali le wala le ua wa o ima fa ta imua ia le apostolo Paulo. Amen. Ia i le awala tātou te ola whaafetai i le atua ma le mawhanga whaafetai i le atua. Ia. Amen. Lesona tātou wat verso no dua ni e selmana ia. Amen. Ola ulu ila ia o ele le lo whaafonga mai. Ale su ni mea lo loto fai i le atua i lo lava tangata. Reasons for Thanksgiving. Mafuaaga i te whaafetai i le atua. Awanu i le atua tātou le sona. Amen. Whaafetai le atua i le nei awanoa. Whaafetai so. Mātou whaafai le loto le atua o lo wanga le lei. Ia maise fo e lau whaasoa mai lau le sona. E ala i le sona nei. I o fionga o lo o nei mātou le apostolo Paulo. Le atua maua e lava ia lau o fio ma mewa e whaia. Io Yesu. Mai mātou te langona lot whaafetai. Whaafetai Yesu. Ia, tū mawatu ia te oile vi inga i mea malava. Ia o lava ni mātou. A ia tū mau ia te oe whaavavau. E whaavavau lava. Ono Yesu. Amen. Amen.